Bipa vam donosi najljepše trendove za make-up i kosu u rubrici In Look by Bipa. Ruž za usne imam, haljina na meni, dobro, štikle uz imam, dobro, imam torbicu u koju ništa nestane, okej, to je tako sa nama ženama, frizura, kako tako, spremna sam za domjenak. Jesi li sigurna? A što je s kosom? Nisi baš oprala? A ti sve, Matea, vidiš, pa nije. Mislim da će se primijetiti. Pa tako i tako ću zavezati recimo rep i svi će na domjenku misliti da to tako treba izgledati. Nema problema, imam pravo rješenje za tebe. Nisam ni sumnjala, ali samo da bude brzo. Znaš da mi žene nikad nemamo vremena. Batiste Divine Dark šampon za suho pranje kose. Ako si ikad sanjala o preparatu koji na brz i praktičan način čini kosu mekom i čistom, onda je to to. Tvoj san se ostvario. Doduše, sinoć sam sanjala princa na bijelom konju, ali ovo je super. Čekaj da čuješ ostatak. Ajde. Svojim blagim smeđim tonom prekriva izrast. A mogao bi i ove tvoje 2-3 sjede koje vidim. Kojih nema, Matea? Šalim se. Batiste Divine Dark šampon za suho pranje kose idealan je za smeđe, kestanjaste i čokoladne boje kose. Što čekamo? Idemo raditi odmah. Ajmo. Ono što vrijedi za sve verzije ovog šampona je način korištenja. Dakle, prvo ćemo ga protresti. Zatim ćemo raspodijeliti kosu i temeljito ćemo pošpricati na cijelu kosu ili samo na dio koji se posebno masti. Nanosimo ga sa udaljenosti od 30 cm. Zatim razbarušiš i umasiraš kako bi se lijepo stopilo s kosom. Na kraju je potrebno samo još počešljati. Vidiš, rezultat je tu dok kažeš keks, prije tvog princa na bijelom konju. Imaš pravo. No što je to toliko čudesno u ovoj bočici da daje ovakav besprijekoran rezultat? Rižin škrob. Rižin škrob prvi puta čujemo. O čemu je točno riječ? To je glavni sastojak svih Batiste šampona. Prirodan je i neškodljiv, a djeluje tako da upija masnoću i umanjuje neželjeni sjaj te daje svježi izgled. Sada kada mi je kosa čista, kako ćemo frizuru napraviti? Lagano ćemo ti prelomiti kosu i napraviti prirodne valove. Bez brige, bit ću brzo. Odlično. Budući da u sebi sadrži ove smeđe tonove za prekrivanje izrasta, znači li to da moram biti posebno pažljiva s izborom odjeće, odnosno vidim da na ovoj crnoj haljini nije ostavilo nikakvog traga, moram li paziti i sa svjetlijom odjećom? Ma nemaš brige, samo se ti opusti i pusti neka tvoje kovrće padaju na haljinu. Fantastično. Brzo, učinkovito, dugotrajno i čini me sretno. Mislim da je ovo čak učinkovitije od onog princa na bijelom konju. Najbolje oboje u kombinaciji. Izgledat ćeš besprijekorno bilo za princa, bilo za domjenak. Zablistat ćeš uz Batiste Divine Dark. Hvala ti, Matea, na svim tvojim savjetima i sigurna sam da će naše gledateljice poslušati sve što si im danas rekla, a ja sada moram žuriti. Idem naći onog princa. Bipa vam donosi najljepše trendove za make-up i kosu u rubrici In Look by Bipa.